Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam Mama Maisan. Watukufu wa Jamalif. Haina troisième jour. Haina troisième jour. Del jodo fanya zi intervention za hatu. Rorongo wale umaudu karna urongoa. Garjoro ngon swararu au kazi sujengizo zinji ikao amjuambiwa zangu ikao wenji wanambia ze suje wanadamu kwa wenji wakati hau mwanadamu ujaudiwaza wadostahamili bambavi hambavi ngarjufanya ze intervention rambi nemjua respire rambi nemjua uzito moroni haukaya zerongongizo zinji ngiyo obligé rido orongo haina troisième jour. Wa alaykum salam El Jalamour. Wa alaykum salam Mama Khalida. Watukufu wa Komor, partagez le direct et messager rango. Wa alaykum salam Marie Maji. Gamina deux thèmes. Je suis zombili. Je suis kao. Garombo mnyezingu. Haini rijo zamba. Owenye uzirele. Rijo kangwa ele wao. Hehe liru warongo zao. Mnyezingu ya jamilie. Owanadamu wanu wakanimanu kwamba biswara. Wadele wa yauka ya unumeshele zizano. Katsuja wanu rapamdusheo. Hauka katsuvumba mji. Katsuja wanu. Ravumbu wa zina namru. Shangarambwe hadisi ye mwenye hadisi ya elewa ukaya ndaye. Ya jokaya c'est pas normal. Ya elewa ukaya tsinjema horendanai. Yode mana rjodo zamba rjodo mweshele zizani. Haukaya heni hedi rjorongo wa one de responsable. Haini hedi rjorongo gami responsable. Au kanga mjua izo mimi nambao. Gamjoka izo nambao wa Komoro. Hou jimli fuhao. Wajuhanza zanungo zinu zichange zitikae. Watukufu. Yet suje amando. Waimwana mshohatu. Ikao hajanyumen. Pas longtemps. Haja 2020. Haluganade nemrumahi. Ikao wala Komori hojavan. Ngwaona wana waidi Komor. Wa alaykum salam sulalatu. Ngwaona wana waidi Komor. E mwana meha huzu. Oui mtukufu Mohamed Mborea. Mes respects mon frère. E mwana meha huzu hanisha uhuza. Hadeplace de nemrumshahi. Wadunga na ujamanga ili wajiwatae. E mwanamshe wa ingena ze famizahe. E mwanamshe wa ingene arhamiyahe. Hunu manga. Kabati ya paro mweshelea. Kabati ya paro mfikiri. Kabati ya paro jokaya. E mwanamshe ngo existe. Ye mrumeha huzu hanya uhuza. Yabale mrumshahi mzazaho wanahe. Yambale ujamanga. Merci Mohamed Mborea. Watabiha hobarini. Watabiha à l'extérieur.
ne mrume hajojwa huja yarense mrumshe hadungana dwe na yuja harmwe tsinu ngarjo huja harmwe hadisi eza jirinri banda wanjia Faransa ngarjo huja jeri zambi rizirongo we rizilani rilani nazi njisfanyishi hao nezefami kao wakanti juma umena zenyikahe ngarjo huja isuje ya vili ilongoze mjomba tsoi kariboshi tsalinu haukaya lo kariboshi ima naramba kariboshi nilo mwanada Muhammadu ikao ya lula mrumshe wazaya wana haina wakati mbutsongoto wa twalaka haina wakati mbutsongoto wa twalaka ye mrumshe haka aveugle gajaka welewe fasila heze twalaka ya ukaya mrume abati ufungua mrume abati unika twalaka uwoye kajiurejeti mpaka mruhalola ye mrumshe ulaha asume wakati kao hareseve twalaka hata twalaka zatimizishiwe haina mwaha finalement zerongozi ja sérieux ye mrume gwanzu ya mderange ya mzie ya tilolwa ngari jau harme hadisi rizilani haukanga wanashwatu wenji wafungulao wanashwatu wenji wafungulao wanikao twalaka mrume gusongo ujajambe ila betizi na ila twalaka ya ito akisérieux ngabje jirambie mjomba woi yarete sinema davanu ngoma mrui limite ngoma ya diza ya haina usiku soto twalaka eske yo ngoma uhamba ujufumu na ngoma yo wadzima ya mruanzo mru shawahi ya ngoma ya shujufumu yo demana rantu jirambe na shahara ni mjua unezelula ni wandu ikao gamfungulo ngamono hamaila betize ngajoja jirambe longo inu rambie mwana mewe ya rensi mwana mshatwe tranquille parce que mwana mshatwe hundumrum me gwanza mlole banda yei daiti haumrum me banda gwanza mlole banda humfungua haina usiku wakomoro watukufu izamaduka Mungu Mwenyezi Mungu ikimjuha wanono ale wako uranza ale makarbosh garwa bushili yao heri na baraka hoji mlifu wa huwa kumurunzi pia rahane jaja armaze suje za hangu gambeho omhono atranga husonwa kumurunzi pia rahane jaja armaze suje za hangu gambeho omhono atranga husonwa mana mshahatu ikao hindi na urala hitwa harumade daola ihonzwani na yu mwana mshikao haka ujishinda mwana mshikao haka na roho njema mwana mshikao geparmino anasho wanzwani ikao ohanza emijia hao ohanza ubinadamu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu na mrehemu ya mlaziva jema daina ima Islam. Wanzahi Rabbil Alamin. Rambie owa komoronsi pia. Ya ukaya nga wanadamu depuis très longtemps. Wanilia o wanzumba nrukomba étape de droit. Les amino kazilo harumweti sijuro harumweti. On est tous des responsables. Wakati kao garamba ombizinji, garambo makalima maimenji, garasuete ombizinji harumweti. Mwenyezi Mungu gupinise maranya. Mwenyezi Mungu jol hifadhi, ya hifadhi nsi ya Komoro. Dojoka ya mimi tuira. Je dépends à personne que Dieu. Gam dépende na Mwenyezi Mungu Jabbar, ikawa ili anika umri, ili anika yatunga na juha, lona zemvu zangu, na katiba nrongo wao,
Nambia ukaya hujimlifu wako. Tout ce qui se passe dans notre pays, on est de tous responsables. Haukaya kabati raisi ya parojabo badala ya taki na liswali ya hansi mahakama mema. Mwenyezi Mungu nanike taufiki. Hauka haini zijilio na haini zifanyishi hao. Harimweti ya Komoro walio yabo maresponsable vala wakaya rahawanu ojakaya kabati wa parusikinia ye maraia la abasarzamba uzirongo ngizo pure ngizo nziro haukaya umasakri ujili unjia harimweti ya Komoro nemana izo jotsonga zizie dekaye daula warengeze dhamana zao imahakama ngwafanyawe mankata la kutila. Karjambie mahakama wadohe misa wangu opoto wa wangu. Na mtso wa pinise, mwa koleksione, home pirizo, mdobe hema pinda home jini yodayo dziwa. Hosomwe makatilia. Paske mwanada mikao harwa ahitwa, maudu ye korea heibeli wa hondo mjini hao. Yamba waimu wa wamba, de ya hafo pirizo, wallahi kabati mwanada majos witatoe roho, raidi ngujoka ya muwamba ula haula wabahe banda hawa. Shaizo zonti pia. Walatida wanu basi. Bamiwishia. Wanada mwalonwe rezo sosyo. Warenga ukayo wanyanyasu wabiromo barini. Ilaika wandisa wazali juu ya latif. Wano uziro wanrabo. Mruna enge mru mimiti azali. Jeli katika azali njajoli hata mbamru hozamba. Wakati na kandaye tika uzamba. Ou ziro hindu watukufu. Gojo hunga wangu wambiukaye wangu wapiro barini wanaokomori rangu azali hajaya latif. Rangu maoreho barini ho pia. Imara isi wa heko moringo wa responsable. Rangu azali rangu sambi, rangu ikililu, rangu azali woi. Shado ukaya azali woi ya rawe drapa ukaya hafanya mandazi nji. Honto avura iswahe daula. Désolé. Shami njahea na hula na hunu. Yepunjo kwanza na behingri wa komoro watukufu. Ukaya haini zihunla wenzi. Yema responsable ndasi. Gamjusa uze janaza. Gamjusa nga mambaombi. Gamsomweze hitima. Izo zonti pia Mwenyezi Mungu utsongo pinise maraia. Ganyi hunumanga gamambawe zinji. Na makalima maimenji. Kamtusubuti masiha mweda mwa fakuwa yensi. Hausubuti wahani. Heni joka ujili zijiri. Shawanadamu pia. Mwatsongo babuha mafiti. Mwenyezi Mungu na hifadhu yensi. Rambie mahakama ya Kongo. Ya ukaya ganyi ma responsable. Haukaya hamanyi nyi ujibiwa. Haukuwa nadamu makatili mlikawa uwawa nruafu. Nsuwahimise opoto mwafu. Na mdowa uwa hopirizo mwendamu wadzia. Mwabihomi jeni hao. Ba wallahi kamfanya helilo. Mdu ya uwa mdu ya hafa. Yobako pirizo domwa. Habaluwa hodom jini hede hadziwa. Wallahi ukatili unungo jozia. Ukatili unungo jozia. Katujwa za fikira zanyu. Mwaunjilie yabo jusqu'à quand? Yede mana u masakri wazidi. Mwishio majaju wafumu. Mwishio hambu wafumu. Mwishio moroni wafumu. Izo pima na zijilio. No upeu. No uziro. No mavu maarifa. Wahe mahakama na gouvernement Komoro. Ye katsaba mahakama nsufumba ya nubasi. Gamvumbo ho jimlifu wa mahakama Komoro. Kabati mahakama ya jabo. Yalekeze sharia. Shokama kata la kutila. E sharia na shikesha kweli. Sauf aliswali inataki. Kamkara du maransi. Madojo ukaya. Un jour unide mjoba hatishiwa. Madojo ukaya. Reze famizani un jour gajowa hilo. Vanunga mlindawe mwana msaidie. Gamlindawe mwana belu. Gamlindawe mwana zali. Waulawa ngemrumie sharia. Izo ndizo mlindawe. Ni mahakama fantom. Kamria Mwenyezi Mungu. Bema na hena usiku watu bila usiku. Rahabo jaula wa Mungu. Na bukaye mahakama ngani mahakama ya shibatani. Kamtufikirio ulanga. Haukaminti na udoha mbamadu wanadamu walova. Heni usiku. Ema katwa nyanyasi wahafa. Waulawa.
hata basangu ambao haina usiku daula ngwatwaro wa wanadamu waloma hypocrite. Là je suis pas là. Ihomilio do mandia ninyi daula hewe yemana zinu zizidio dabo ma ignore ye mahakama mwafanya mahakama phantom wanadamu watu wao zero wao jastahi kwa bakipirizo na mfanye namna iliza ngozi nuzizie ba deja wajiri uchafu na umasakre ya wangatungo njoma la honi hako okambriole hewe nana ni maranya na jikoma jimaruse bazinu pia rizitumu yemana Mwenyezi Mungu yarere ya rais par exemple amba utsona imani nabokasi maranya gasina roho zabwe katina imani yode mana mimi njourongo wa mituramu na behewe karilimite makalima maji raombadu arazungua besha tsunga zinzendo na indasi Mwenyezi Mungu harere ya wanadamu wapeo banda sisi wasi gasi wanadamu wapeo nana ni mahakama ni gouvernement fantôme ya mheshimiwa Azali kama shila yojo kamweda banga bo umasakri wangungwa ulana orahane zenzi zabira yenzinu wanadamu warenge mvu hautolana zeroho haulana hasbabu denzinu haukaya nganyima incompetent kamtina hata mbabiso raitsokayonti ganyima incompetent haukahina usiku nga bafaumu karna hamba jwanro haida ulahaki parce que on a que tu gamba e wafa wa Azali zo fidia karna ujo waswi rambin rabo shakar mambia oni hewe haini sijilo ngani ma responsable haini sifanisho ngani ma responsable kama shela yojo kamwela kamli ya Mwenyezi Mungu kamtsahanam na makatiliano wadoula waho pirizo mubehema vindaho mijini bala anla kama zifanya jokri zichange raheja kaduana hanyu vanyinyi mukambrio leo niwezi kamdungwe daula wangu wa Azali ni wangu wa gouvernement ma ministre ma directeur mwafanya règlement de compte maratsi maranya simple na mwende marenge wa gouvernement mwafanya ma règlement de compte que vous laissez la population tranquille. Vano wedzwanu kwa tushida wanjia uhamsaidie nuhabelu. Kwa tushida wanjia uhafaki mradabi. Kwa tushida wanjia uhahema waziri. Kwa tushida wanjia uhazali. Mawahibia wawo mawaua. Yode mana ni gouvernement. Maranti. Yode mana ni gouvernement. Ma néglige maraya. Daboka ya zinuka sumunga ni nyinyi. Yemana mtsouru miye sharia. Daboka ya gouvernement rangwa kati ya gouvernement za komodo zambishi. Kamjaparo ishia mrumsha ministri ya ulawa. Kamjaparo ishia ministri ya ulawa. Kamjaparo ishia directeur ya ulawa. Kamjaparo ishia shewa tabishiwa uduwa titi. Sheheni wakati mjweda hata mtushe wa mzima. Kamjwelewa. Na sika tutsa hawanwa wasulia hapo. Kari tutsa hawanwa wasulia hapo. Mrangwa kati na bwe matsohangu. Na diso na marais. Njaparo ishara isi akambriolewa. Hau ministre. Hau directeur. Yamba hajulio da honi. Harenguwa mali hau lowa. Izo zimerite ni rahane maranya. Nyinyi wedzi watukufu. Mkambriole malao yako. Na mwende harme malao ya gouvernement. Na mwende harme malao ya gouvernement. Mwende mawatushe. Mwende mawapike. Mwende mawatimizi. Lalla kagarjo hunda. Gwajouru miye sharia. Shara hai jaka. Procureur yeja tushewa. Procureur yeja pikewa. Refamia. Hauye ma ministre. Hawera iswa daula. Kwa na uparo juhenda hata wakani mahaba nemaranya wambengwa sikinia o watiti. Haina ranya ujohunde ya hafu. Haulowa. Yutsamfira he gouvernement kwa na ukana hajanasi. Kwa tina hajanasi. Kwa tune fikiria.
yema na jomba kwa tulifikiria hindu duzeruo nao no upeu no dhuluma wa mahakama fantom na mkera dhilambe realite wanaokana baraka sheikade hedi ni Mwenyezi Mungu jujailia nyinyi mrumweti uwananyu wabahatishiwa hauze famizanyu zibahatishiwa bala anla kagamjo unaukaya narimete bien sécurité narirume mahakama sha subhanallah haina usiku wala hatsinze mwanyanya wala waula na hula kabati hata parce que kabati ubinadamu harmweti shana ziri hunde parce que sisi wasi wa Komori ribaliana hanrabo na rohombi yabo garambi yao ye fami ya himana mshohat ya puar mashe swasha mzuani ya wumana mshola ula mzuani hamandaye Komori yabo garanzoro wanzuani maraya le gouvernement mfanyeze tabuhif imahakama fanyishie ukanzuani duhonao na mahakama fanyishie maraya wajirumilia wanyanyasi wanzuani ngasina beshelea bwana tsuo ya mwanamshi hafa mwedemu mrengo mahakama mtsonjo mahakama mumrenge mumpua shehizo mumpue midu mumpuezi mungua mkao mzungu sano mji la solution c'est comme ça parce que usiku mazifanya wallahi kawajafanyishi hakire mnzuane makati yao wana wanzuani wakauria kitsubidi heni ujoto waroho mara yao mparisa na wamue wamtimizi watido para gouvernement na serikali parce que kwa nao para ujofanya marongo kwa joda waunjile makatili yao yeke mijia hatuwa desidi wahansi ya ukaheni mrujo wa mruhafu ujoto waroho si mara yaro mparisa ritimbeho mahakama walati para gendarmerie na rimuwe shimji ruonekea ya daula ngwa joshida warifungi na rimuwe shimji tani ringi mba salvie fida na wado kumla shimji shinti shaga mjona ruhamanda wao ndio wao mwanamshohat gejo mkinishia wabahatishiwa wadaba ngapara gendarmerie na mahakama yani usiku gamparo gendarmerie jona gama criminel amanda wao comment ça changement il y a pas de changement ça continue toujours chenu wakati ni wa Komori njoba atisha mrikao ya uamri hafa ni mji mumrege mumua mpare gendarmerie kanga bupinda tsalinu wala yatowaro otsoi hafu wallahi wajoka solution ritsi konte mahakama kabati mahakama Komori bwatukufu y a pas de la justice chez nous nariji hukumli shimji yo ujo wamru rijua ke ya muwando hii wanguna wamuwe raheda ula yejaja wallahi kamuwa shimji kabati ujozifanya tena na lilengemia adilti konte mahakama gauna malahinga wanadamu wanga wa ulao yema katini nga upirizo ngao yabongo alangwa no yewa ulao ngao oyo kwa tsujwa kanga uharuma heri au haruma tamu yudia kaubidi wanguwa dole ngenisativu hiyo shimji shinti heni ujoto waro wangu batisha wa muwe la gendarmerie jaja la kikamu muwa wallahi kabati mlo mjini hula jufanya marongo ukatili ujozia désolé les kalima lo haukalo kalima zero shanga monokaya vomir c'est mieux comme ça wado jihukumlia shimji wando jokaya wei wa mjidi wa muwa haukaya hato waro wakomero watukufu dizomgwanzao Mwenyezi Mungu na rehema mwanamshohat ikawa haulawa yonzuani hodauni hae rujokaya haini daho wado jiprepare wakema vigilant wado jokaya deja harmatsiahat ilansi injia wajeni wanji ruwa Komori ngwao ruwa bushi ngwao rema Afrika ngwao waonti piwa tambele mweti na izo ngo ikawa za tsukazakaya abasangizo yabonga jokaya ze famille zatu ngizo en danger
abodo ukaya haini mru yekangu lalo na dolala ikeka kasiwa shangu na tilale hasiwa joja ya pulasho hitwa na wanwikao kwa tina mbarongo wa ifikiri yo ituetudoka wa hunga wende zao watukofu ngamjo arumaze suje za hangu simwambia nukaga mina suje mbili ye suje ya mando manam shohatu ikao hadu ganadene mrumahe 2020 ujahunu Faransa ikao wazaya wanawaili Komor hajahunu ye maname hambalia ujahunu ye suje ya bili manam shohatu ikao ye mrumahe hamfungua kado mahashiwi kado shiwi finalement e mwanamshe gaja paroziona shahende hata wakati ya ji tabu hifukaya vanie katarmani kai bade mrume hamfungua haji deside ya lolo e mrume hakli ya blocus gamjo hamwe suje ya mwando e suje ya mwando gamjo ya mwana matsoi ya ja nyumeni 2020 ene mrumshahe gamanzo mwishie kalme manyi famizako haukaya izotambu za mwana ume wenji armetsino watabi hao yebe bano wakaili do na papie haudo utsona papie imana mme wei hazade ne mrumshahe wanawaili Komor imana mshe famiahe pia ngio Faransa kwa japaro kana hajanaye kwa japaro fafili hanaye imrumahi hamambia sheri na rengeze riski rendera tante jua tante u na rengeze riski rendo manga jua endao ula mrume hahuzu impa mamala ya kaniyo mrume harenge mbankiba ya kaya au kaya ye mrume dia kana mbahingu shemwa na msho hao wa mdiwaza kwa jakao mkonte kwa jakao hafili hanaye ula mwanamme harengo wana owaili hanika mzaza hae mwenye humzaya mzaza hae mwanamme hamba boma gardo wana hangu baga mbalo mrumshangu rende iho zambili wao ula mwanyanyasi habale mrumshi hamaliza hae watina hata mali ya mrumshi hamaliza hae hambalia huende Maroko huende wabaki Maroko panda 5 ans 6 ans jumatambu na souffrance eya kaudo wahubirindo wanzani mwana mewo hane sheleziza anabatunamu huparo ni ede njaka ujua chana bia tunamu ya kauneleza di sabatunamu si paro hupara si kaharuma problem iho Maroko si hu demande edi hunsaidia baiketi hinrusha hunisaidia sabantweshelea hane sheleziza hata shatifanya hamantweshelea ambapo tulandawe sabe mashallah Mwenyezi Mungu na ujazahiri baada hu accept huyelewa kahuparo rondo njemani mwanyanyo wade wanshimaro kujumatabu hende hata 2020 imanamme imna reali yakana ya hajojua ya lungele japawa ya jewa eche hauno ya ukaya kina uparo jokile ya retinzazaho wanahe Maroko hafanya hani za ufanya hadungana dene mrumshi wakati kao wakawaswili yevideti kao luwapashia ishindi ifanya 5 jours hobarini banda ikana problem yemna vedeti wajituruku shaye mrumme haka utaratibishe mrumshe hamu na tambuzi wanjia ngwesheleyo wana o wana ngwajoka ukama yatima banda deja 5 mois ay 5 jours zabarini juma souffrance na tambu banda warenge msafara dene mrumshe Mwenyezi Mungu hajaindia wa wasuli ho wasuli mrumshe akaruma problem ya mrumshe akaruma tambu eza fanyisha hinga eza jilinga banda mrumshe akaruma tambu ho wasuli Espanya ola mrumme hapara famia mrumshe ukaya rija rejonza mrujari tsai ye famia mrumshe kwa jenda na ungo wenje kwa jenda wada WhatsApp ula mwana hao wada WhatsApp ula mrumme ula mwanamme hatsa manzanu wahe dia kaula wa hunu Marseille yende ya warenge Espanya waja waishi
haruma tambu 2020 banda wanjia ula mrume hauno ya ukaya yeni fanye na migami na mrumshe gebidiyo ntapare hahunumru hambeha homsiruni handia ula mrumshe ukaya gamodo nafanye hasi na balara hejedo msiruni wakansi haruma tambu juma uberge wa waili handia ula manyanya kaudi ya mberge hamabia ukaya gamodo msiruni nede nafanye hasi rahejedo msiruni hakautapa la vie port hakaufanya mnahazi wanuari vie port ili hausaidia ula ya waberge eza jiling ula mwanamshe Mwenyezi Mungu hawanika kabul harenge grossesse ula mwanamme hambie mrumshahe ya ukaya ngamodo msiruni nidi nafanye hazi subhanallah ya Latif hambie mrumshe ngamodo msiruni nafanye hazi ula shababi hedo msiruni mrumshenge mziro hedi hahungumali na mapesa hashindi hafanya nungu zakati lumwa 5 mwa haja ya mrumshi haka karibu na uzaya harenge malila hedi hatsa hamru hamkubalia ula mana gamjintina ujua hamba en France on a des kalima la chifaranza oui kemsi mon frère longue vie à toi hasi abu harenge mnariadi ula ya mhundra na bale mrumshege harma eberge da ye na ye na bale mrumshole famia he piengyo Marseille ramjomba rawana umahi rawananya pia ne mwenye mzazango Marseille imotro man emana mshola ha berge wa de mrumme ha berge wa de mrumme ye mwanamme hayo msiruni yedi afanye hazi afanya 4 mois 5 mois ya rejei hajangari mrumshahe hajarenge mapesa lenda tsahamru ili ajanzi hem na mwana bade mrumshenge mziro ne mrumshajo hunra kiltasi wasahilishiane rahane jaja izajiri gamambenyu wanasho hangu na mdokubali njema mara do mdotsouro ize opeu neze fami fantôme majansu ya ukaya izomwanza umbi imwana mshewa ikamjafili hanaye rangu komori nika mumji nyanye de famia hata jede maro kunyike nkamumji hata jasuli Espanya amparani mparo munde mwarege kamjena hata wasuli Marseille de mruma kamjaparo hafili hana rangu usiku majoka ya imwana mshege mziro ye mrume hata hamru hende hanzi hem na mwana njia rohobi na manipulation wakati ya kaubi de mwana mshi ya zae wituma msiba la mwede manipule mwana mshi mwambie mwanamsha ukaya vanu huja utume vanu huja utahe vanu hudola wakaula warma hula waharma tambu badinyi wanadamu wa peu badinyi famia peu ye vanu juzi kamjamona hinu kamjamaza kamjamona kaye mwanamsha hanyo kamjamona kawo mwana hanyo rangu komori harma tambu ye mrumea huze embangi ya uhuza ya bale mrumshahi wende wa sufre panda 5 à 6 ans Maroko ya tuparu parisa edianyu masaidi mwana hanyu ye mrume afanya tupu bale mrumshahi jemana ya enshi harma eberge kamjaparo tsahi mwana hanyu ye mwana hanyu harede hange mziro ye mrume hatsa hamadi hasimbuha ya tsahimru ya deklare mna mwana désolé bona ba deklare ya tsahimru ya nzihim na mwana hamahaba ya hene mrumshahi banda wadungana komoro wazaya wana komoro deja msamshidi manipule mwanamshe ya Latif wasawa manipule mwanamshe deja mwanamshe basariza bao harejoyo hawo hasa hazaya habie mrumahe ukaya désolé ya Latif habie mrumahe ukaya inde famia hango tina ujua ulate famia hango abasanga wena fami Habanga wena fami ya Latif gawena fami bu mwanamsho hangu gokubalie fami yaho bade mrumme hasimbuha halatsaze mvu hahubala ujamanga hahurenge abasariza baosa uhu ani
haudekan wende ataze malizahe wende wanziwa yimna mwana rangu wakati wenda wazaya ngwabonga wena fami yimrumaho waba kutumtsaha ya latif badinyi fami za peu badinyi fami za peu ya latif manam shahang wede mrumaho mbebeho wanaho mazayo wana komor ye fami yaho watuparu hufafiliha nawe watuka uhudhukur watuparu kanaja nawe ye mrumaho ya hubaliye ujahunu hamadi zahi nje Marseille nje mbeki Marseille batina hata fami ya hufikira ya kanaja nawe wakaharma eberge ye mrume ya tapala ya fanya hazi ya tahamu mwana mshohangu bano gamjo zirumlunu ye banu kairo waluna ze papier wali walina ma esclave haurisimbua na ulirongoza naye ridof kirukaya mlungu lolo utsuna kirtasi ba mlungu joeshi harmara anma raha ya amani ridof kirukaya mlungu lolo utsuna kirtasi ba wangu gwajuru waliana mwanamsho wangu kutina ufanya ukujitina hata waka ufanya hu kadone mluma yedi ya sibu jumatangu za hazinziro hata ya hunikema kirtasi hata ya tsahemlu ya rekonese mwana ngokubalibo mwana mshohangu ya mrumaho utowe mrumaho udunge fami phantom gamrudini mwambia ni fami phantom kamnoshida mifanya hata ni wanadamu wapeu ye mwana mshihazaya ye fami wajua vanu dojoka ya huruma dojoka ya vanu abasado wabidi utume tumohiri bo mwana mshohangu letsozi la himru maho wakati kao haru hatsozi hatabiha wakati ya kauneleze madisi pia ça me fait vraiment mal au cœur wallahi ngojo sufre ngojo tabiha kuna unga tamaana yemanga wala ima kirtasi kao do ujuka ya unga kuna unga tamaana Nyezi Mungu na niko wanaume wanu usubirifu haukaba ni bwana shwatu na mdojo kaya vanu mwanamme ya zaya nawe ye kahumre de nayi hangu kwa mandazini wangu jojua ya humete harumatambu haukangu jojua enda fanye ende ya hushitaki hauyende ya hufitinie sha Mwenyezi Mungu na niko wanaume subra watirandwa na shwatu nayi haukali wakati jatulu la botuna kirtas na tsahanamna ili hunga kirtas hemana hangu gamjojua nedina beukaya woma na hangu hatsahamru hende hamanzia yabo izorongo ikawo sisi jojo uzifanya sha mtizifanye haukawrende nayi tsinjema yekawo hauno kangurando nayi shanywa naume na mkanero honku mdomba alhamdulillah na mkanero honku mdomba alhamdulillah shazo nju kwanza nabii mwanamshauri mwanamme hamandoi ya hwanziza ya hurenga ezemaliza mabila ruma msafara mzio makari matambu hobarini panda 5 jours makobarini hata mje mwasuli manga ye familia watu hupara wa hufereshea wakati wa wasuli Espanya mpare familia ya hema na mshe badangu wa wenji wajiwa mrengeni kwa jaja wa hurenga bu mwanamsho haka ye mwanamme hapara manzano hadi akauja ya mrengi yana wa hunu Marseille mwede hata mdugana hata mjembaki hunu Marseille mwanamsho hangu ta jamais ou ta pas vie ta famille ye familia ho kwa jaja hata je ukemziru hata je utimi hamil utimi mezi ye mrume haji sakrifie zemvuzahe nezemali zahe bala wede mzaza huwa nahe yede hubala ujahun mwanamsho hangu uhundu roho ya uduwa zemrumaho uhundu roho ya uduwa zemrumaho uduke fami ya peu yaho kamrudini mwambia ninyi fami hunu rijangar joulawa hunu karna kaubaki on va laisser ce bas monde wallahi na Mwenyezi Mungu Allah Mwenyezi Mungu ikao diaribiha duniani yarimika haki haini Mungu yangali ikao diajuka waswili shetani hamhadani yemwana mewe ikao bidi mumbame mumanze na nyinyi ganyimanga ganyiwenji kamjashida marege mwanahani hojamanga
harengwa habalone mrume haija wanaba se gameto mrume en difficulté gamwambie ni wanashohanga ukanganyi wenji gamlolonu wanaume watsona kiltasi badaka mtina henu wakati marenga ze grossesse ngamtsongo ufikirize fami gamtra hiyo ndo mahani wallahi na Mwenyezi Mungu kama uparo johunra rongo s'il s'agit comme ça mrungu ambongulolo utsona kiltasi hamanda ili wajua hunde maisha ili wangu wajua elewane hiyo de ilo contraire gamlolo utsona kiltasi shabalaona ngepiro hano ulona ngepiro yana teuf et ben de nous jusqu'à quand et ben on a choix tu ganyama do na washo tungu fanya za video za uchafu ni mafoto ganyama gamfanya concours wanawashi wengi wango mahanyu mawadunga gamtsongo amba suffit nsomira suffit nsonanga grossesse amemiga mundu na lolo nenjwa umira lolo hawalali shemru mega njomtoa mwana mshohangu kutina hata wafanya kutina hata wakotize au kotize do garde mwana humbani shemru mahodi ya mtu ya super muyae emru mahodi ya tuwa zemali ya tsahamru ya kubali mna mwana uwe ya mwanzihe mna mwana emru mahodi ya tuwa zemali rangu komora so zila mrume lihe vali gamrudi nuhabibu mwana mshohangu ye familia ho yo ti familia hingu yo familia peu fikire mruma weshele ukabo sa humrejeza dingoni hajojua ya lole mruika ongena kiltasi hajojua mnariani uwe ya mweheji ya hule kiltasi hulumanga mrujwa hula kiltasi timpaka mlia lole ya zihunre gojojua udeklare mwana utowe mapesa izo pia ngizo gojojua ufanye paksi utowe mapesa izo pia ngizo subhanallah zinu famiza peu vano muhimanu wanahanu wake waziro o muhimanu wanahanu wake waziro mdungwanga umahao mmeteanesha kizekupe gamwambioni wanawashika unju wa hanyu mzifanya wallah gamjodo liwaze la kafu gamjodo liwaze la kafu gamjodo hunda mnariali wa hemwana wenji wa jahar mwetsinu wa hunda madina mali tujunga wabala babo wenji wa lohar mwetsinu wa jahunu walona mahamongomila mahamongomine ngwa hunda umba hinru wadi yembatse wadi shawandi wa wasulinda hu ngwa wabala babo mana mshohangu yemrumaho hawanzangu hanzo hasakrifie viahe asbabu ndawe hakajuma uhusulaje pendant 5 jours ye baharini kao mkarma problemu mna videti ha assume haruma tambu iho maroku juma uhankadre ha hubalia huwasulisha manga juma tambu muyeshi haruma eberge muyeshi haruma eberge hata pala Mwenyezi Mungu hajailia hulenge grossesse finalement hede hajibeho msiruni hakahule nawe juma utapala banda hakahanza unre maisha wa mwandu vanyuwa na washinga nyamana da mwikawo mtsowe mezitwa vanumdu wazokaya yokotle da hunumrumshi vanumdu wazokaya ezekil tasujuka uzihunga izongo zunga sabude mrumaho banda ideho idide humita handide tuwa zemali yana tuif kamrati zero hobi nyifami majianti unu juma umenyaze dola kamtina hata mafanya yemwana hanyu mumrati kamjaparo hafini hanani kamjaparo mdhuku kamjaparo mwaza finalement baada game 0 ijo mkinisha do huli wala kafu mwende mtu aze grif mumani sedene mrumme Mwenyezi Mungu namniki khatima njema ngabwana umewenji walo haruma tambo harumwetsino ikawa ono ya ukaya vomiendo le utsona kertasi bambe se gamjoeshi haruma mahaba ena 2 ans gamjoeshi haruma mahaba baike 6 mois au lieu d'aller nende na lole mrulo na kertasi ya juhu jadon jusa na balaza rukoka jala juha utleshifa haunuka vomia lole utsona kertasi ba saspuri ya lole ulona kertasi yolone kertasi ya domambi ya hosa lala juha
kanti utirohe haunuka ya vomie ya tsaholon utsona keltasi balan la kangujwe shihar maraha baike mahamzima juma urongozi wanu yo de contraire i contraire bomro hangu urenda na nai nizingu narnike khatima njema yarnike musomema ni wanasho hatu mtsona zekiltasi ewa jomlo la nikao kwati na namdojo kayo ongwa manzao ni wa manzani rahano walona Kuranti Muhammad Shafi mekataba makiltasi uzo shoshi komori kataba kiltasi uzo shoshi komori bali kama ne utraduise zinjiri zabarmo les sociaux mdokana barak nizo katsuto ani gazi traduizo katsutraduizo gamonti kabanu ye la faransa kwa tujua ya bodi tsabe ukaya ishiando tsabe mwanamshe wo ye mrumahe atowa mali ye mwana yende yanziwa ishoshi komori c'est d'une façon mria tselewo wale kataba makiltasa uziwa gamamba zinji zambishiro mzambarmo les sociaux. Si je dis comme ça, njarongo wa shizungu walanga aminike makalma kungari ya rongo wa okana uzamba nyimlona na shahanyu wana na shahanyu wala motinu wala juma ureda wangu nai na urega na ureda wangu sinema na mlatu tubetanizanyu baba nunga waneda mikaongwa jo jituru kunu afanya règlement du compte nyesi mguna pone shari pona hamba makiltasi ya huziwa o ishoshi zungu ndo hukana baraka ishoshi komori yenda watraduzo wambie o pia ngwa juwao kala prepara wana washe wenji goma femme seule mwana mshenguza yo basa hende hula je suis femme seule hende hula zayen swabili je suis femme seule eba nhone usukungo tsongo zaya ozayo zanga femme seule je izo pia ngwa zijuwa mda hukana baraka izoti pia ngwa zijuwa mda hukana baraka ongu wabokaya banuye mfaransa katsuju okaya wanu wabuga ngwa femme seule zilandrabo ngwa zijuwa okazilandrabo femme seule yana usukuto haina mwezwa haina mwahabili ngwa wemzio huza wana wata femme seule ngwa bala ngwa wajufumo wajua wonro omraha banu wafaransa kwa tuwa jinga ngwa elewao yabalti jeri renge masura na demitana ebanu ngwa femme seule jena wakati ngotongo bala ngro sesu hije ha reconnaissez ma fille ay ebanu kujabanga femme seule waongwa elewa faransa wajua omraha rana si bainga mabiaoni ni ukawa na shohani walolo na tsona ze papier mkati juma warenda nai juma umanipule juma accept okawaziro kwa mwamenye na uzendola na mzieba ulisa mnatize kupluzino mndojo kama name ya hulola wambutuna kiltasa himidia mnyezi ngwambe ungu nanzo avre da jojo endetsa himlulo na kiltasa mlulo na rangi ya jahulola ndabo ya wanzao shambalia rohombi na tumo la haraka ze famizanyo gazimenyao ni zesprit gamanano ando mahanyo wa monani hindo okaya mrume alola mrumisho tsona kiltasi mruna be alhamdulillah kweli wengu nanzo ba jojo la tsaulo na kiltasi yule pakabidi mwelewe shaka nina ubi angani na roho za kutsu ni fami majansi okaya wanahanyo gamjudu wa manisa wanahanyo kamno paro juabuli ya realite ne verite wa chape aboga mwabiwe fami ikawe mwanahanyo kamja paro afili hanan hawasulimaro kuhamaliza hemruma hawasuli unufaransa hamaliza hemruma wajahunu waka eberge yemrume hatumu hasufre juma unjili ya mali yija final memrumshi hazaya nsamu manisa dene mrume subhanallah mwanamsho hangu kutimo tompiti wede mruma mzaya wana waili komori mdunga na ujangu hujwa ke fami geja kana hata janawe keja paro hafili yanawe data wasula te Espanya fami yaho kwa hutunda fami yaho kwa jahupara kwa jaja wahuranga Espanya daone mrume wafanya makwatu huona huja Marseille huebergewa nanga wana fami Marseille kwa japaro hupara kwa japaro hutunda abasa ulomziro mrume ya jisakrifie zemaliza ya tsahamru ya fanyate mru ya kubali mna mwana huu ujuka hunda kiltas ye fami wa humanipile wa humenye esprit bumwana mshohangu ye fami wa humenye esprit bumwana mshohangu oui mon capitaine Jimba ye fami wa humanipile bumwana mshohangu
hudi wazamaha bana nyanzu za hemru maho mwaishikomori jumatambu mwazaya wana hata ya hurenge madungana mabirobarini hata mjemu masulu jahunu Marseille hukubali uretse mru maho na mru maho de ajisakrifie hata ataize mali zahe ya simbuhanai hata utsaujuka hunda kirtasi hukubalie fami yao ya Latif hewe subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yarnike mwisho mwema. Riki wanada maudu joka yarija ngarjolawa gamlau harmu pande uo njormu pande mzima. Imesajia hangu ya vili gamlungozo mjomba tsoi mjomba ikawo hazulu linukariboshi la mrume eza jiringi imanamme ikawo halula mrumshe wazaya wana watso washashi owana yazade nao haini wakati yazaya daini mrumshahe tso mnikatolaka tihufungua haini wakati yazaya tihufungua eza jiringi imanamshe waika jaka udo jirande kontu haukabanu wa umanga uhada ya wenji yapo manamshe wa ihahadalwa ya nkili haukaheni ya jamanga eto diwaza eto amba kange mzungu hafungulwa ne mrume ishia banu tufanyama banu mpondo damina we banu izo nreda ontuelewa valeke mrumshango telefoni wari vale mrumshango mtrompe yeke mrumshe haroha vale mrumshango mtrompe yeke mrumshe darma magaze vale patrongu mrengo yeke mrumshango nzane mruhamla ulia balaula hawara iyo ngoma ya shiujufu mungu ye mrume haini wakati tiufungua ola manamshi haresiste juma ndola ya uharamu haukaga mhambebu manamsho hangu iyo dola ya uharamu mrume ya hufungwa kadamwalu hadi ya hufungwa kadabili yedata ya pare fami abati hufungua izo twalaka za kweli eza jirihim ola manamsho hatu hazaya wanawane dene mrumahe hende hata ibanu manamshi akawende hata waya jirande konti haishia darasa ya fundi Jibril ya yamba upande wa talaka mwanamshi alhamdulillah yemru wa irdarasa ukaya ngoelewa finalme mrumahe amwambia mrumahe kawa usiku ujo ubeha nyohamba huni katwalaka wallahi kuna ubakoda huni uno wa mjuruhane dezangu yetsule mwanamme hamwambia ya ukaya tihufungua twalaka nraru eza jirihinga kawambia mrumshe katufungua twalaka nraru harivale mrumshe haroha hendo hahe jirani hakanti yabo siri emanendo hahe jirani balaka uda ya pareze hawaraza ya Latif panunga joka mrujo ufungua mrumshe hatwalaka za kiusu yomkinishi hakakazirangwa sharango wana wane wazado ne mwanamshe woi haina uziro ikaudi alonu woto mfungua pakela tolaka subhanallah mwanamshi hajiranda konti banda basa gemruwa udunge darasa mwanamme hamfungua au début 2022 hamwambia ukaya hamrumia mru hamwambia ukango jojwa ulolwa yesu fanya mba minsuelewa hula ya henda balaka onda disne na hawara hamwambie manzana hukaya yenga we seruye haukaye mzade we hena wakati kula wahaba humfungua Mwenyezi Mungu najale kwa wana wao wauti wana wazina haukaye handiso hufungua rangu hali wakati lola manzana hamba no hansi bakula wa ufungwe mzada wena wakati otuda ba humfungua watu binadamu ola manzana hamba ntuhenda ya ula hafanya ula mjomba ola hede hapare mwanamma hamwambia ntuke mwanamsho hoti mfungua tola kanra rungu jojwa ululwa mwanamma hamwambia ye hufikiri hata wazamba habati fikiri nro ula mwanamma hapare mwanamshe hamwambia ntuke mrumaho hanambia hufungua tola kanra ikahu eseye huye shida wena eset fasi
yabonga oharumale bala Mwenyezi Mungu wakati kawe hizo zina ula mwanamshi hanabiara heja kahawambia hanaambia kati ya kaurohu ndahoni hanaambia kanifungua mjuja ulolo sawe hede harumu mruka jaja harditse ne japaro mwana mahangu hamwambia rangu abasaze rongoti zilenge kisirie ula mwanamme ye hafanya ula mwanamme hasibala hazi akaja kaundo wa hemru mshahe haukaya hakana mwanamshe mzuwani harumu mna mjiula duwe ya kaudo kadenae hafanya tuzi nji hata mezi mwanamshe ha respecte ilaida 3 mois hata 4 mois ha respecte ilaida wakata respecte ilaida hahundumrumme ya jiamlole ula mnamjola pia wajua uke mwanamshe ngulolo hauke mwanamshe ha respecte ilaida mwanamme hojoke mwanamshe kujoka ulolo hapuwa mabandi wende wa deranger motola haukayo ula mwanamme ulohula ufanyo hazulo Bretagne ufanyo hazuji dobli wende ujokonda lule mwanamshe ula mwanamme mumda ula mwanamme maori deyajue mwanamshe mwanamme hapuwa mabandi wa mjini hao wende wa menase waambie mwanamme ula ukaya yekahu oze hulole mwanamshe woyi hauye kahwende hosoni mwahe ngarujo huwa alhamdulillah hajita maplomi paske mwanamme edafanya plainte hambiye mrumshahi ya ukaya wa usiku waho wa mwiso waho deka hutlia ifunguo wale mwanamme woha hulola yeke mwanamme hulola ama mjo huwa nirdi njiwa yedele mwanamme ya samba subhanallah vanu wawo hujirne ukaya yemzade wengo chojoka jumo mreda nai nomnikatola ka haina maha finalement kazna ka paro heda za changer uhansi ukaya ngujoba ki sac de frappe uke jumo mreda nai kana upanju da tareveye wa Mwenyezi Mungu dia mbuwe yakini ne biswara yamwambia ukaya ne ose même pas cette fois-ci emru maho il a tapé fort parce que apare mwanam maho amnikaze tolaka yabo katsina dura ya rejo daoniyo mwanam shiharanke miadi garambia onywa na umeka onyuto wa tolaka za hafula namdo jimezule ne ngoma inji yanyu hakanga nina ngoma inji gamto tolaka na balaka mjaturuku namdo mezule ze tolaka finalement ula mwanamme na balashi ya fanya 3 mois 4 mois kaja pano tunde mwanam shola baada ya mnikatolaka haji hunu haji benu abadi mwanam shokwanza lolo hede hamena sema na mme ika obligatoire mwanam shiambie mrumahe woijokanza mlole kango namzo uombaba ho wanahangu sikino wanawana retire plainte Mwenyezi Mungu nabariki mwanamme maure uoba hahundu roho na hikma haretire plainte Mwenyezi Mungu namjaze hilo hakaya uladana itsinjema shepu na zuna bie sinema mwanamme uwe karibo shihamada utuna tankili mruka do jouer na tolaka zetolaka uzitwa ndi ufanya 3 mois 4 mois ndo bakisha na mwanamshe kuna tsemru mshaho kutsuhafili hanayo huisha kangulolo ngoma ipata haukaganywa na ume wenji mwana ndo shahanyu garuma telefoni gamwa tabishao uwando nyudu wazaka mrujo parafami nyudu wazaka telefoni nu tu peux appeler tout le monde wa hu concerne gani na ngoma za shi rohombi Mruone mrumshiha roha hala uliwani mwanamme bala turamwe na mlauli angede naye na mrense izebatani zanyu baulisa mruka na limit yeka mruga na mrumshe mrungu manzo haumrumme mruga de la confiance mruga de mbadu kwamba confiance chimrumshiha roha wala hautrompe emrumsharongoziwa wala ula hawarahe
Yemdu msha paro telefoni. Bala ola mwana media mpara. Yemdu msha hende hende osha. Goda fanye kursu. Bala ola yamnika hawara. Ya Latif. Nyuane da muje nyinyi. Yekade hedi nukabatsonga jwenshi na unduwashe. Yekahanizo mdu msha jofanya gotu gomdwania. Ya bogarambia mwana mmeoi. Ya ukaya. Hanansi kuplu ye champe. Hanansi mdu ye mtalaka hoya lolo tranquille. Uletie batani. Uletie sinema. Utijou jikarmo ajali. Ulufanya mena sukaya ngojo uwa mnu. Nyezi mga jale mwanamshi hashili haeleze mwanamme. Kaya retire plainte parce que ode mbaba huwa na hangu. Yala na nambu tikodo. Mtualaka ankiba. Yedi ya kao bidire yensa mwezi swazaha. Mtualaka ankiba. Ya zanamru. Yode damu ya mru. Ya webidi mduka na pichi. Ya boga muhambiyo boshonga ipasi. Ye ngoma yaho ihunasa. Saspuluke ngwanzo mrumisha. Shahum ni katolaka haina mahayaza ya tolaka. Haina mahayaza ya tolaka. Ya Latif. Na nyanyi wanasho hatu. Ikanga mfungu lao. Gamfanyo hama kamtuelewa. Gamnikwa tolaka. Gamfanyo hama kamtuelewa. Na mdojua ya ukai. Wallahi Mwenyezi Mungu katira dinani. Mwenyezi Mungu katira dinani. Haukawinjua hanyu gamfungu lao. Wandomanyu gamnikaoni tolaka. Ngwazilonguwa ngwazanzi hao. Gamfanyo hama bala zila bêtise. Oui, hanifungwa shabalaka na usi ou n'importe quoi. Yambo, il faut penser avant de réagir. Il faut penser avant de faire. Tolaka. Kadwa mando. Tolaka. Kadwa bili. Tolaka. Kwa dararu. Mwana mshohangu. Tuwa hitwana hao mabi ukaya utijetse na mpaka tilolo. Shawincho hanyu gamziao ze tolaka mnikiwa bari gamanzao. Gamanzao makalbo shanro mahanyu. Ikao kwa tina hata roho. Wajokaya faut pas jouer avec le tolaka. Faut pas jouer avec le tolaka. Hey? Hadi uhoza. Buanzungu mshaho jilimite. Hamba heni za hamba zonti pia sha evite tolaka. Ganyi wanawashe wenju mafungulo. Ganyi hanyi danide na romahanyu. Wanromanyu kwa mnikaoni tolaka nda gwende uzawandi warejei. Wajawabaki. Watina hataka mlolo. Na mrumshani kwa tolaka nda oblige ya lolo. Ange mrumi ajwa urejei. Yude ukuli. Na ni wenju wahanyu gambaye matso. Wenju wahanyu mfungulo. Wenju wahanyu mniko tolaka. Gamtuzi wana realite. Gamre Jesus de shunga ipasi shandwa ume. Ika kwa tupanse. Yabo garaba na shahatu. Heni mwana mshani kwa tolaka ni mrumme. Yandem ni katola kataza timizin. Faut pas jouer avec le fait. Et mon âme se a réveillé. Et mon âme se a réveillé. Yemrume wa yamni katola karango siku ya ndisoza ya zawana wane. Haina wakati ya kauza. Etudo mfungua. Abasadi ya rambu wa ukaya harende nai. Wakati kao yemrume wa ikao bidi ya kobonze depuis longtemps. Yode manajuma bianika nywana umeika unga mtsongo toaze tolaka hafula. Nyima kaliboshi, kamtsufikiri, na nyina mdojoka kamna ujwa urejei, ekaze tolaka mzitowa. Mwendi hata mparaze fami mwanika ze tolaka, bahate mrumsha. Yeka humwambia wai haishia waiche. Ukati ufungua. Yawe mrumme genadoha. Wituram komoko. Ye mrumshe genadura. Baike kujapara mjomba. Seko hambie mrumshokati ufungu wa tolaka nraru. Zilangizo considéré. Alafungo jona mwana mshafanya makajeshi. Antuka ati ufungua. Hafanya makajeshi ya kajaelewa. Izo hamba ndola za zina. Yode ya puse mwana mshohatu. Ya réveille. Ya nkilia. Ya una ya ukaya. Ya mrume wa ihan lola depuis longtemps. Haina usiku naza yeto ni katolaka. Haina usiku lola grossesse yeto ni fungua. Finalement, mwana mshohatu ha réveille. Bande mwanamme hamambia hamfungua ngujojwa ulolo. Hapare mwanamme hamba ngujojwa ulolo. Finalement mwanamme shotwa ngumrumme ngwanzu mlole. E mwanamme wei hatu ya baraji. Hambia ngujowe mwanamshi ya jiwe. Haditi na ngujowe mwanamme. Yabo garambia mwanamme ukarante sinema. Embabi wa hala huli. Embabi wa gute ugute. E mwanamme shotwa fikiri Mwenyezi Mungu. Utikubali urejeza shoshonga ipasisho. Haukaya yabo karitsumenya gari lenge zao. Haukaya yode dini. Yekemdu mewo hareje na yahu ni katwala kamba kujojwa ulo la yoreje. Yabo izo zina Mwenyezi Mungu kana uparojo karadina ubona mwana mshahatu.
lunge mwanamme mrumaho ya hulole haukaya wodia hanzi zao cheno wakati abati ufungua ikaubidi karangu hale ukahumli hale pake baada ya ufungwa plusieurs fois Mwenyezi Mungu ahunika hikma kuelewa abasar zambao yabo ikabidi mwana mshohato ya roho yao ike tranquille wale ya ukaya waitide mrumme Mwenyezi Mungu namniki khatima njema na musumima wanaume walona ze maladies de jalouse ces maladies de jaloux wadele wa ya ukaya il faut penser avant de réagir gamlongo wao hafula haina wakati gamtoto alaka abona mdojo ya ukaya mwanamsha ujo ufungulane mrumme rudi wono kaya ila mafiti dojo kaya bongolo zina ngolo haram mwanamsha hak Mwenyezi Mungu na hunike hik banda huyelewa depuis très longtemps ya ukaya mrumaho yo hurenda naye bujaka uziona henu wakatulo mziro akaudo hunika twalaka henu wakatulo mziro mwanatsi wahe henu wakatulo mziro sepamo wotsi wangu chufungua endarenge ya humitsa na uwanahe kujaparo uona zetwalaka hizo Mwenyezi Mungu kujua husamihi banda abasa ureveye huelewa ya ukaya zinamdu mshangu yozamba depuis très longtemps rango wakati udunga ufundisa de Muhammad Jibril udungo ze darasa hunjia hikma ya ukaya vale mrumaho ufungwa depuis longtemps shaije mrumaho ardia ufungwa bari honde wa hevazini wao hukanti iyo hajirani mrume haja haonesa kangu ufunguo bahari bala ukau hadisi dona hawara au telefone banda hukau hevaza subhanallah yode mana jomba ukaya longue vie à toi ma soeur ezavira Mwenyezi Mungu ujua usamihi ijali haini mwanamshe ikao yanzu ya sove ila dignité ne personnalité no muyeshiwa osomo Mwenyezi Mungu mnduna tifungula hafungula haonoka betize na dunge le kalbo shilo dahoni ili hau protege wana ne fami itije hadola za zina haula ngongo ikao sunata mradi hata mpaka de yavo kamsa usamaha nambie mwanamsho hangu longue vie à toi et bon mariage avec ta future mari nilidinambia le kalbos la mwanamme woi ukaya yenda wabaki done mwanamshe mzwani kao duambango mwanzo ubakida wana yunetse mwanamshe ba humfungua kena uparo jokiri ya kensi yabo batina mrume wala kena uparo jokiri mwanamshe woi yabe guhurejezo wakati kao ibidi ya lolo wakati yokaharanti wange uje ureje ndili bananzo muhambi ukaranti batani uretse sinema de mwanamme haretire plainte ba de mwanam shamba haretire plainte hamwambe ye fituli mariwahe ya haretire plainte atampaka de yabo Mwenyezi Mungu ananiki khatima njema na musomwema rudele wa dunia inu dojo kayarija ngarjolawa unungarja kauja jerbaki sharka huja jerivile de wakti jerdu hansi emprentimbi na uhansi mapicha mai rajwenda rale hasara usoma Mwenyezi Mungu basonsi pia on va partir gami banunga mrongo ngabo makatikao sina urongoa gami banunga mniona ngabo makatikao kamna uniona ngabo ikao ngamniona wakati kao ngamjolawa ngabo ikao ngamnisuva abasanga wakati kao ngarjolawa sonsi pia ngarjolawa waka siècle et des siècles waka mtume Muhammad ne fami ne arhami ne maswahaba Mwenyezi Mungu awatamani gerambe sisi ni mitulamu haunyinyi simba o wakairi kari Mwenyezi Mungu awatamani pourquoi pas nous on va laisser ce bas monde narifanyiri hensi empreinte narifanyiri hensi mapicha mema narifanyiri hensi rogo njema Mwenyezi Mungu insha Allah yarijaili ohanzahi rabbal alamin sonti pia hali Mwenyezi Mungu ajuri tamani rendera oneraha rendera karma rahma harma makaburiyat s'il vous plaît derrière mon capitaine s'il vous plaît ye dunia itsili hadaye ye dunia itsili manipule ye manga itsili hadaye ye manga itsili manipule wenji wakana maana kawati wenji wakana madi wafu waziranti wenji wakana wana wafu kwa jawaona ya latif ya rien hunuka uti hata maana yamba rijere ndani njema rifanye njema
bahani ya dunia yako nini warjoka wenda shati daun tampaka de yabo gamtsa usama haikaitso katsungwanai au kaitso katsaba kalimadi shadu mwambia nyaukaya kardeshe lezizana kardeshe lea edu inainu ketina maana utijihada ya bahari ngawe na katikati utijihada ya bahari ngawe na nationalite utijihada ya bahari we kabaila kabati kabaila rana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Mwenyezi Mungu hamtamani hama hamongomiranja iya wewe ngojo jihadaya banga we shababi gawe na mabra gawe shababi ngopasio gorongo mzade ujikao ngo wanzo gawe shababi bango pasio hode hikao ujoka hanza ya domo mabu mwanadamu kuna ushida ujuha. Oui mon frère DJ Toko, kuna ushida ujuha ya domo mabu mwanadamu ngojo hanza ujusomono kuna ushida ujuse sashbike wakati kango swane manyo yewe ukayaje wakati kabo mwanadamu emanyonga hurosawo kutina mbanguko wona na lava yeshahula ko ujibu wa ushile kujajo jwa ushila wakati kama manyonga hurosawo ila douleur ila dinyo zima ukwanza uishie mru mshe hadisi ukwanza uishie mwana ya hadisi ukwanza uishie mru ya bire kwa juma ufikirishe hitwa hedishi urosao ni mashishio yebo mwanada umnahingu mtiti uhutabisho lo dinyo zima yema udu ikao ngojo wasuli harumanyu mba ikao yanza ikriso harumanyu mba ikao yanza ikriso wakati kao mwanadamu wapeu ngojo parisa nyumba yanza giza na malaika wapewa juka huja wa humeta en souffrance ya Latif je suis tellement désolé gamzioban ntsahisama ikaitso katsinjianai au kaitso katsungwanai mabeni ya ukaya hewe ngarijo ulawa waka wenji na wenji wakada sina ukwa wati sirili yo ngarijo ulawa amobo Mwenyezi Mungu kaya imwanama kalbosh ikao de utabisho mrumishe banda mnikatwalaka wabili ide mwana msongonzo lola mabuka ya yelewa ukanirohoku lojo ya ukaya shikasha hao ushibadingo shikasha hao shikana mana huono ukaya shidebute akasina mana s'il vous plaît laissez ton ex en paix ya lola ni mrume kaudu ya mwanza hata mpaka de yabo boom